Okay, madungit po siya nagkaroon sa Palawave Radio, Palawave Television, yung live broadcast, yung rin sa Election Commission ng Ramuse, kaya mo live broadcast sa el result sa primary election, la state na cell box sa central box, sa gilbalot sa central box sa nangyay oreo na selo na kalinisyon. I give lang nga meron sa election commission may lang time short share box sa sisi kemarin share box sa sector na lupa ang kasi ang problem meron yung lang time mas sila may bonsirin short cross match sa gil signature by the sitio and niya sabihin mo mula ng sitio kaya nga total primary la state general la sila electoral state ng election nila sila la 2021 abot tira kala rablu general tirget peru may abot to sitio la primary tirget diamo por multi general election rablu general morning November 11 la 2021 el primary election en la niya official candidates el mortal visa no la state mangrad en la niya na Ben Iskawa ma isakay ma dyan nida en la niya tool right in la niya sharp sa uma direct la niya algoritmo niwata alito James Miwatali dato. Tigida terul el elected candidates el open tigil terel official candidate in la ballot. At minadado el administrator election commission el mo sugumata tigil right candidate. Amo to kasi yung ngayon sois para silwan matu el mo sel official ballot para general election el mergol pong waisi. Mela time mama broadcast na obisa election na Ramuse el bon mereg sorta egal ballot la central box order el box la principio na lunar el sorta ni mereg el verified signatures against la other resisted voters seguir nga sabihin mo rin na sitio kaya may sa meron mo mo dani kaya nga meron na Palawave Radio ay 9.9 Palawave Television at Channel 24 nandiregal sa yung si Margoy Omes yung rin sa gagawin sa sitio kasi doon sa TV la 30 minutes mo 8 kasi doon sa la siglo quieren mover el diablo toda 1 hour and 30 minutes le la time to la moon short alguien para la senta na duro dice se din mombre in se din mo vai se me give to me la arme que esta ballot tire la central box
ma allora momento mandate di sera apre e tira me che la prima elezione e mi vorrei vedere le tacle gialliste o la lutte mo con broadcast della elezione commerciale. Un certo momento che molto c'erano le elezioni di buona arabanera. Mau magal balot Tapi om kotor na balot from saya mga market. Hindi ka ilan active kami. Baklamsi David David Awan lagi tak kita baikin macam ini macam
Okay, Manumil, senior sa Palaway Radio, ma Evo Paradise FM, ma YouTube, la TLC, la Channel 28, e mama live broadcast, Manumil nga release election commission nga news, sel tabulation la primary election la state general, el mlanire la SIDS, el ongay New York. Lui mi vidu la huide a votira krala la rural e gel teru candidate per mai a porto lo poi secchio per la primary di gidi a face off per November election la rural de morire la racca quindi e tial sempre la rural de morire a November a movimu per il morte la state of Mississippi. Voterà quasi la nuova selezione commission che decida ad onorare la necessità sempre bats anni a 200 tori e la linea per l'absentee ballot e lo duro che murai tribunal e dire tu l'absentee ballot a la DC. La deadline l'absentee ballot perché la primary election a l'onorare a Friday, il September 3rd dell'anno next week. E se il Baxter Fishing Crash a Blue Rat a le May, ma se le May, e se la alla election commission il sorta di ballot del Rosmats, e seguire la ceremonia all'assentio. E per la broadcast del Mermin, ha subito la messa in mira a YouTube, la TMC, la Channel 28, ma Facebook page la TMC, e dire lo seguire a Evo Paradise FM, e tale Palaway Television a dire che me la mira YouTube la TMC, e oltre a dire a Channel 24 a Palaway che dire che seguire lo messa in mira, normal mereka subire atau la TMC, che non sapere lo seguire del live broadcast setiap pengalasan primary election la state general mensedia lura sebelau mensedia television lo kiwa YouTube page la TMC ma Facebook page ya kalau web television abu konten bernisel el YouTube la TMC mensedia narabi miwe o mensedia channel 24 e jangan dire que la berniu lo kiwa ego paradise yang kalau web edina kuina. Jadi kita
Grisela adun esempio a central base ng radon la niya 200 torilat en lekias la terti la central base en la misel base ang radon selil monget la central adam le evolta la lunar e seguire con merek e io la musica del loro nella secchia lagi madre la silo nel secchia dove secchia la YouTube la TLC ma Facebook page ma palaway television ma ego para ese fede romance e ako mo rin reser din sila information lagi man may sumin sa din el Montañerones wakta atin dire el alto castellera TLC en seguro de señora YouTube ma Facebook page la TLC at channel fuera palaway radio romance la ang mga video lang yung music Janis Construction. 36 ano. Construction 65. Kali Mr. No sé cuándo la YouTube que nos responde. Tadi sih. Sige, modulo. Sige. Tama siya sige. Mga pinagtalaga nga ng atulman ko. Oke aja.
Eh? Eh? Ano? Ano? 5 lang ka. Oo.
Kim naman muna kalau buhay kan otra centrale ma amle total castra central vaxra lungar amle 200 tori 230 ya total register powder lungar 1200 tori 1237 kinamalo na balot Benjamin Iskawa ngila 65 number 2 Arjan ngila 22 Isaka number 3 ngila 36 Engel write-in candidate al Shep Shop ngila 96 ya James Adlin atong ngila 4 ya Raymond ngila Tio ngila 1 na ngila 2 blanks ma 4 boys unofficial ya el cross check itu udah prepare Centrales. Okay, malungil kusin may bagay sa Palaway Radio ay YouTube at TNC, Facebook page sa TNC, Price FM, Palaway ba television, and bubutol ay kailan official result sa primary election na lunar sa Central Box sa Blue Oreo. Ngari at 1,247 resist lunar kirgen si la Central Box sa Blue Oreo ramlanya 200 tori. Sidora Polisa Kadonor ya Benjamin Iskawa ang nila 65 votes nila Ogol Makisenkyo kaya siya nila ang nila 22 votes nila Luis Makisenkyo ya isa pa nila 36 votes nila Ogol Makisenkyo kaya writing candidate siya ang nila 96 votes nila Ogol Makisenkyo James Ridadong the director writing nila 4 votes Jan Rahul Radio ang nilua 1 senkyo nilua 1 senkyo naging tulol blank yung naging full balot ng leboy hindi na hadicet nagiging official disaster senkyo rasyal max tertiary primary election rasyal general kita lagi el balot o na la balot sa kising sa lunar mereka que mo Bekluten melek lagi el lamo urut secura Central Bank sa lunar ang area 1,247 el kira registered voters el de secura Central Bank superior amle 240 Benjamin Iskawa 65 votes nila Ogol Makisenkyo siya nila 22 votes nila Luis Makisenkyo isa pa ang nila 26 votes isa nila Ogol Makisenkyo siya sa rumah dan yang writing candidates ang nila 96 votes nila Ogol Makisenkyo James Ridadong director writing ng nila 4 votes nila 1 senkyo siya Rahul nila Tio ang nila 1 senkyo lagnya tulol vote nila blank turbalot blank lagnya 4 leboy nila hadicet jadi dahil ang official result sa Central Box kaya nila el Lona Senkyo Box Precinto la Luna Silver Merek
Abbiamo sempre solo missioni organizzazioni tra YouTube la TNCC, ma Facebook page la TMC, ma direct Ego Paradise FM, ma Palawi Television at Channel 24 Channel 89.9. E se non mi sta tenendo 15 minutes a 8 o'clock, e se non mi rega l'ora la sentiora a l'unità, e abbiamo sempre nule Silvats la balot la narapan namin Max Silvonere con questi muslim anak Max Kumbaga la video del fatto da l'unità. Okay. 17 to 8. Next. 31. Next. 49. 53. Next. 63. 67. Next. 74. 75. 76. Next. 96. 97. 98. Next, 104, 106, 116, 111. Okay, next, 33, 139. Next, 144, 147, 151. Next, 157, 160, 161, 164, 168. Next, 192, 195. Next, 198, okay, 197, 204. Okay. Proper list. Damay lang kasi tingnan mo check it. Buto ka na. 611. Ha? 611. 18. Page 4. 51. 56. 57. 70. 74. 94. 110. 113. 115. 166, 168, 193, 195, 196, 198. Stella, anche
Pegang. Umur. Nako. Erme. Bisa bono. Pagkira yung mga Expert kasi jangan mulai dulu. Mulai dulu. Mulai dulu. 180. Jangan mulai dulu.
Asya mo.
Maharap. Jangan salah ini. Tawar. Ang gawan nito. Tuloy. Hindi akan pani. Tawag din. Tunduk na, tuloy.
Proper 188. Number 1 nag-Ben Iskawa. Ang nila 72. 72 eh. Number 2 Changiga. Ang nila 24. 24. Number 3 Isakpay. Ang nila 38. 38. Get right in candidate Sharp Sakuma. Ang nila 51. 51. Nanyawan ng blank. Two boy they have rejected. Ay gila ang official. Sa tahan po may nakapan sa pas mutual for total unofficial. Kada minsan 7 days ay absentee. And then is refer within 15 days from the date of the election. So we have 7 more days to. Y ahí lastimamos el quiero. Benjamin Iskawa, nila 72 votes, nila Ugwid na kablod 5. Siyan nila 24 votes, nila Ugwid maklawad 5. Kaya isa kaya nila 38 votes, nila Ugwid maklawad 5. Kaya writing the candidate and Sharp Saluma, ang nila 51 votes, nila Ugwid maklawad 5. Lania one el ballot en el blanc, en lania two el ballot en el la gallina que la oficializar trascendió la prueba el agonía que la elección de misión es el voto legal oficializar la prueba central box en Mosebel lo va a ser el mismo. Era sendo mes, candidate, right candidate, and Sharp Saluma, a leader que ayer, la dirección de la Blue Line. Number 2, Benjamin Iskawa. Vai ser ela como Iskawa actuou a oficializar a the party that candidate signed. Melanie Sindrome saga la notizia del Satrasecchio, la Central Massima Frappe. Ya Benjamin Iskawa, nila 127 votes. Benjamin Iskawa, nila 127 votes. Nila Park, Modele Macuid Sentio.
Sian mengibak nila 46 votes. Nila Obama Kalol Masingkyo. Isa Pai nila 74 votes. Nila Edwin Maklawan Singkyo. Write-in and Sharp Sawa. Nila 147 votes. Nila Bang Obama Kalol Singkyo. Direct writing and James Lidadong ang nila 4 votes, nila 12 Singkyo. Siyan, rahot nila Kyo ang nila 1 Singkyo. Maudagkyala write-in and vote ang nila 100 Singkyo. Nila silon sa galang official research Singkyo. Siya sa rumah, leader kaya primary election nila state nila. Ben Iskawan number 2, nila 147. Isa pa ang number 3, nila 74 votes. Diyan nila 46 votes. Nila silon sa general election na November. Mura ng nila siya sa rumah, Ben Iskawan. Yang nataraman sitio regular de toda la del sitio relaciones el primary election el general election regular ayer mano sitio le mobility candidate assembly malume state legislature no ni así regular la November 11, el momento la mogaruno, tirgel modalas legislature, hari tirgel mungil terhamlet terkewa, 5 hamlet, F4 large. Belguna kusel closing del general election monira November 11, amo aurez sa gobernador amo tulong le abenis kama marshal sa Merwala Lunrada direct momil traseo el mora et large ma 5 and 1 ra each hamlet la Lunrada. Agipan mereka siril Lorenzo kya live broadcast digo ay set mungania 26 la absentee ballot el no duro que el mora que la kya primary election el de tout l'absentee le receive ya deadline absentee ballot primary election rada September 3rd, September 3 la kailangan niya signal walking si Toga Kribela nga niya tool absentee blood receipt tira mesina 26 Mordonila 24 del ballot possible. The deadline niya Friday next week is September 3. Kiman mereka subiu Lorenzo Tella broadcast kailan subiu Ramon Moon kailangan mo di maroon mereka ya director ako na kusel mukitayan kay Margaret mo grigit la bomkan lo aran de más regularan mal jubit mandeo tabo accident direct no claro cuidado kusel mukitayan de bomkan de bolsillo mo para raisa bolsillo sumir para selekan la accident director ako na consider la advice al budismo que mucho más de la serie que no se debe que la este medio lo va a ser que la noticia de la sección Benjamin Iskawa también la 100 position votes de la actividad de sección Siap Saguma nila 147 votes, nila Bag Magwama Actividad Sentio. Siyan Mirap nila 46 votes, Magwama Kalon Sentio nila, Isakay nila 74 votes.
Sheriff Saguman writing 137 hindi ko siya sa election tanong error niya pension ni Iskawa sila habilitation kaya kita pero ang also product sa general election ng November medyo magdalang sulit na sulo rin siya malungkot siya pero nila siya alam na sulit lang PSC sulit live at siya YouTube na PSC mga Facebook page lo semanal para la web lo porvenir hacia el 24 pero de la sede de la para el tiempo no se ve la gente porque hasta que avisa el clásico que congratulations senora writing candidate Chef Saguman na estaba tirando official para November 11 general election mga maklabniyo lang ang sakit. Siguro weekend din na pwede ng bolsero na magagitlo. Kailangan mo limago na masuliya sila ito na malubihan na sila. Pero mansula.